Ngatho muno makiria ukinyamukira mwe kuma mwena wa Gatunyu guku ni gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga na ngwenda ona njira nguhi kuigwa kuma kuri ikari kuhiriria guku niko Inooro TV njigwe hihi kuringana nawe githurano-ini giukite ni urona andu ethi hihi ta magukorwo na kanya kanene na hihi ni ukunjira muthenya wa umuthi ni kimureka guku turora hari kuma ritwa makwa njitagwo Gabrieli kuma mwena wa Gatanga thuranagira mithanduku-ini kana mugomo-ini wa andu anini ni mayumiritie muno and we are really appreciative niguo president witu ekirire giti kia youth ni gukorwo each and every polling station riu ta guku gwitu Gatanga yothe twina polling stations 115 twina inya cia youth. So that means in the whole of our Gatanga constituency twina youth makiria ma magana matandatu magukorwo makiona ite kuma haria grassroots. Koguo ni turakena muno because even on our youth aria ange mangiaga hena ite ingi bado cirarugamo ta cia PWD ungikorwo wi mu youth you are disabled wi PWD bado no urugame wi mu youth no urugame nginya gite ke MSC. So ndirona ta youth tari ithwe twina kamweke karia kanene muno gukira mundu ungi wothe kire-ini ino. Ngatho ona njira nguhi njigwe kuma kuri we hihi na rio twoka ni githurano kinene giukite ni urona andu ethi eta magakorwo na kanya kanene ga kuhotana ite kwa MCA ubunge guthie nginya hari iguru. Ni ngatho amaritwa njitagwo Kamau ni muikari wa Kariara kundu gugwitwo Gatanga. Ayuthi ni maroretwo muno na njira nene na ningi ni tui ati andu aya ri ni waingi riu koguo ri kwiyumiria kwao ri na kwiyandikithia kwao ri nikuo kungi mahe kanya ga gukorwo ati ni mekuhota guthurana ona wenyewe kwa wenyewe na gukorwo ati namba yao ni nene ri ni kumahotithia gukorwo magiscoop ite cia ciothe ciho kuma giti gia thi kwambata nginya giti kia governor. Yes. Ngatho turikie na madam njigwe uge waku guoka ni uhoro wigie utongoria na makiria muno wigie andu ethi na no unjire ni kimureka guku muthenya wa umuthi ona njira nguhi. Ni njitagwo Helen Wakigia kuma Gatanga na ni ngiuga uria UDA ifangite grassroots yayo ni incorporated o mundu ukona kwina arimi kwina andu a religious andu a kanitha kwina andu a business kana andu aria marutaga biashara tofauti koguo ni undu uria mwega muno wikitwo tondu hindi ria mambiriria nginya gwika campaign guku thi marathie mambatite kuma the ward polling station magacoka magakinya kuria national koguo mu youth wothe ni turamwire yumirie woneka haria ungihota guthurirwo no ngithurirwo na njira iriku na hindi yo wathurwo ni ukuma polling station uthie wambatite na wikore uthuritwo nginya kuria iguru. Yes. Ndauga riu iturwa-ini cia gucagurwo kwa MCA ubunge o senator uguo. Of course ayuthi Gen Z ona hinda tureka guku siasa uguo tugithiurukaga uguo ri turona ayuthi ingi ni meyumiritie makiuga ni ndi Gen Z ni gwenda kurugama tumamukira tondu ni ingi na ni turamamukira ona hindi maroka gwika siasa reke meke na maoneno haria mangikinya. Ni ngatho na ni uge wa aikari guku mwena wa Gatunyu Gatanga maranjira macemanitie ta arumiriri a kiama kia UDA mwena uyu no kwa ihinda riri ngucokerie mwaro mwena wa studio ni njitagwo Joseph Wachira.